Ariaka nga court. Okay, sa wala try laran what yay Peik. Main ko yeo lapin lo kaya utang ka sampal Peik. Okay, kami lalaman so may patuan Peik. Kamangir kay serita kay kaskulanger Peik. Discipline wiya kakairta. Okay, ap niya kategorin Peik. Main ko komuyong ngay malibilipton nan markikan. Kaiten nan markin pon peja. Ap nan markian paliapan ka school yay distraction. Imakarata magchay bilbang watak nan malkaka minan Proverbs labing bata ka kasaliyang kachay makauno ka lap mamasan iyang kachay pay attention and so forth. Pwede nanan song katirop nanan song somaw nanan song moni tatak popo ping baliyo baliyach kinkariyang kachay distracted. So wala pay attention on kauno. Ari kamela na sa rulan watch court pa masa ng kauno. Yari ba watak ang kachay ranpuk machabiat, okay? Peik takoch peik o pagkita tame peik kasampal ki o tame kachay lanane ki kabayata. Okay? Ari ibang watak ang kachay nan kayong son riyaw iralaw riyaw rajikitik silu. Kaya masani makchaykin Peik yang supplement court ko sonatakan yay kasalaban na child asa i. Si Peik makasaleta ka asa court daga sa court. Amen. Amen. Okay, kung kakatan ki so lang ikakatan ki so lang ibuti ayo ibuti ran tayo may bilwaray lara sa Peik. Eso to mean may sa court. Pwede kakan Peik makasaleta ta puksaro katete may iyasa ki ay court. Amen? Ari, ebil to wala masa ni wasat. Tana, meman makininta iyasa i apsochakin Peik yang sapul makosunatakan, yeyara mas likam mani, pwede melelo sotomire. Ari, irachikichik payo kapang ko karapa makapawatak che irachikichik silua ka suto kapachaya irachikichik bayo kapang suto non wewe kita megas kasi ya kasampal kachay nasa me Peik yay kasalapan komuyong ayata sa kauno ama kachanta apcha suto kin Peik wewe ki kachalikam. Amen. Hari kapangakot tagoch Peik o pagkita yay pwede kachapak pagkakot kita asa easy. Sa court management magtawiya baba. Praise God. Wasama ko mimiyak kom kak Peik. Wasama mimiyak kak Peik. Okay, ran watch kompil kak apply Peik. Soto bandala. Tatawakin Peik han so course require na tamo. Amen. Okay? Ari kay di sang nabayawa kasaya tana tagoch Peik yay wiya kupron ko sang niya child wrong. Amen. Yeah? Sang niya child kan wrong patak, wrong masa ng court, wrong ngayon sa rawin masa niyang nanamoy mongyongan, dabil masa niyang komuni out of voice. Kaya nangila kan paito. Kaya tani vision, niyam kin mayla ko oraman, kamelele metotok child minang rumat, child yang experience, court masa ng child ng vision, the dream. Okay, the oraman. Apo ima kasampal ki child kin, kanayong pala chay rong-rong pwede kimi ka sa iyaw. Machay may rong-rong ka song chochok chay bilgan rong-rong. Okay? Chay bilanana aware pwede kaya chay rong-rong. Sangan ngil kay miyang. Ngilan ko, kapitian coach, ngilan trepel, ngilan ramas. Okay? Ari kachabe pang kayo nanti yang kanayong kasompalki. Acha rong. Pagchan kak Peik yang. Amen. Ari, makchaban, kay isang panangin ya pagkita kasi ya pwede limpakan coach o yay makonong okay pwede limpakan coach o yay makonong okay limpakan kauno makaretari makabangko preto baliyach pali left right side ay left side kabangka lang tama kaiten limpako tama kaiten Peik o tama Peik. Okay. Ari, tama kay ten Peik. Ya, nambayawa kasaya. Papa ako ni Peini sa na child. Iyaw song may, I have to learn this. Okay, aray na yung memoriang kauno. Okay, you learn kweki. Okay, back. Ana panaramas, kakikchaikin man papa coach in our own comfort zone. You know what I mean?
Chay kun mababa coach ni. Pain. Yeah. I can sana mo. Okay? Like quiet time. Quiet time utan sa chukabaran. Pagkabananane payang amen may. Right? Kapakap. Miya kay kasumang kapakap. Kanana kapakap. Pagan ka ka-aware. Kaya kichay lang ka. Lapalan. Kichay makayo aniki. Yeah. Chay lanano utan. Discipline. Discipline makers kasi ka school. Ngit-ngit. Asa child representative kay isang nan lang. Child kat sampa. Makamap chay butiyayo. Kamu bilaman representative. Kahit na ramas pepil kamuita. Coach mepil kamuita. Amen. Makom kamera la banda. Amen. Amen. Praise the Lord. How come ka, coach? I just believe. Release it by faith. Pwede kapag kilar, well prepared. Ono patakiyang coach. Pwede sa mga coach mabamasa ng kaboy. Pwede sang mararana chutang kompan chapta Peik. Pwede sa mga kompan Peik. Komsolar pang kamela. Komsolar pang kamela na. Tama chapel kininta. Kailang esto work. Esto to. Kailang apuan. Esto yawi. Kailangan kenta mga ang coachan mana-mana. Kailangan esto yawi. Kautaan pa ni-eliminate. Sangan mata-mataw ko. Sangan likaw mong chapel magangkoten tayo maham coachan. Chik-chik. Ang coachan, utang coachakan. Amen? Ay coach, i-coach man magkakong megoros. Praise the Lord. Ariya kasampan, baba coach, ni painin sa na child, kahit yan paikyo mo. Imakaretak child ananes, submit at child leadership. Magawiya baba coach, kan matamatawa mga insaraw pa na utachak katsti, kachangayu ko, wiya, me coach, chabya taruya me coach, abchay butiya yo, akaplana taruya me coach, ibantayo ka, nanabil watch out. Where kasambal mo chay melan deal with the flesh at chay nature kastana na perta ko kaskuli kunupay. Okay? Kapirta chay magakon pang men we instead of selfishness maraginda. Robrobang pain ngay tama kay sana mao. Tama mao ang yao ang song ko okay. Ibang ko yang kauno ni so wasab. Aklang discipline ni mekos kasi kaskuli kunup takot discipline ni palwarayet. Working men. Kaya buksaro ka dito yung changen mapay ka palwar melwech. Praise the Lord. Kahit yan ang giyang kichay excuse no, balwarech melwech. Balwarech melwech. So, kung ba ang pilata mapalwar ang bangkelain, pagka mananane submit taong balingeno, ang generate, manamanan coach, ta kelain, sang kauno, palwar mo ng kelain. Amen? Kasi lang, praise ka. Nga iyay kapag pran koros palwari utan pangkelay karapa iyay imi ko siya ay passion yan wasalin nga mao yan kapatang kemasan ng court wasa may bilmiya iyay kapag palwari yan kelay praise the Lord tuwa siya kamoy hallelujah okay karyaw ta na kosonet okay pay kaitan kosonet karapa tame mamasa ni mo chama naman umelanu paying question nang ya tame antake kosonet. Okay, ngay prong ko prela, chama-chaman, chapin ko cha kapagkata ramas nan Genesis silu. Okay, Genesis euriyaw silu, kasalayang child mo mangkaw na kipanata mo. Okay? Popo. Yeah? Ari, relationship. Utan song koros panchap sang ewong. Okay, kaitan ko sunat yo me iti. Kauno solta tuwecha chapel makin koto pusong takapanuya. Ngayon sa raw sa tuwecha mo, is a gentleman. Okay, is a gentleman. The ball, waway awi, kalaw, chama-chaman mag-coach kiyang ka-child freedom of will. Pungunsak, artaga plata ime pa may dong. Amen. Ari, ikakilang, and so, kabalbang kailangan, Genesis lang na Revelation, Peniyo mula na yung kau na bangkas to pala-palang kamatapang kapupotyo panuyawi. Praise God. Ka-child church o yung aking Christ. Amen? Popotyo to yung wat-watal sa limuan ng Bible. Uta nagkairakti ka sa liyang child tuwan relationship nan punga naman. Aman tuwa cho koe. Imo mo nang pan-built ang relationship ang kauno mo. Kahit NAT, nagarasa pa may kalabuti ng iPod, may itingan pagpagaya, lagab paliya tiyanga. That's what you mela labang kalapichiya. Yeah, that's not true relationship. Kaya may kalap, mami mi ko sa apoy kalap kama. Praise the Lord. Abuya, apoy pain plata po pagpagaya. Tuwe siyang kauno, utang ka pa na pagpagkakot sang nanamnong yung unsak. Amen. Arga bake yung kauno, so chami maka. Praise the Lord. Anyway, chay pasti ko nga chatabe. Yeah, chay kos siya po. Okay, kariya, kasi no, we are mau.
We are mau kaiten Peik. Praise God. Galang, ibanda mo kabata. Why you're saying we are mau we are mau utan intention of an chapsang am relationship ang kauno. Imakarata buksa romasan imakchay soto maurla sang niya child we are. Pagkakapil may talapalurang Paul kasi yan ng kayong Korente saksilu, kakapil may talapalurang mo ni Sisla, mekila mechikan, up, so sa limbakram, okay? As a count. Yeah? We are utan pang based on ang relationship ang coach, kan kak asatama kupron coach, bakchailan kak baigyan. Yeah? Okay, aramas chocho, ibang kasi yacha, riyay, mechocho, riyay so lang, gay rakin manitawan kauno. Okay? Ayon sa message chapter kapag once, iray pegyang kauno wrong. Pola o, tama sa pala, iray bil purato. Okay? Purasang. Karapara, mata-mata wama. Oh, main coach sa pungala. Te, iwiyata Pilipilin sa Peik. Okay? Te, ikachiyasang kuprang kauno. Ari tama ipatpachuan na, ma-coach utang ka wrong mo, coach masa na ngu, ko Peikyang, ibantayo, there is no turning back. So, pura lamuri. So pura lamuri pa coach lalabat nan so na isa kwa na isa kisu Jesus ka chilolo kung child ma tama coach kachkiyang nan lima so makakisang. Even the devil cannot snatch you away from the hands of God. Coach utan lalabot. Ar kang pagabay ko kasampal buweki Peik makareta komu yung ngay kita panchang ren kauno. Amen. Tayo to lasang. Praise God. Amen. Okay, Rio Baliech, magas kasi apa kita kilal na child pa kong court to wecha kay na so na isak payo ibang kasi yacha matang so na espeta na makmail pa kong yak mail pan kapayatay ko sunatakan kay Ria isakeo kay meman makrongay o kapayatay ko sunatakan yai makin pa kong ya kay sa may panlalale meman makin Peikyang pa kong ya o ebel pan pa kong o kasaliyang Baini. Okay, coach pampakong child o kasaliyang child Baini mak child kin Peikyang. Iga sala pa na child pakong kauno mo. Amen. Kilala child lim pakong coach o kasantiyan coach ka child and Peikyang. Praise God. Amen. Hallelujah. Let's jump to the next one. Praise the Lord. Okay. Yatwa. Main ko kanta kayo met. Yeah? Yatwa. Kay taka kayo, kakayo ya, ngangki kasandi. Praise the Lord. Kay tamangi kasandi. Glory to God. Hallelujah. Let's jump to the next one. Hari, karyaw tumati silu isak. Wano isak isu ibang watak na. Pautapan puksaraun sa pulsang ren coach o mawang a child totok and pataki ang aramas memelalo. O nga child kapungalawi wiya sa pungkan. O bilang nga child, patak tuan mo lalabak. Isa kisu pa Israel kan makin, baba coach, and kakwiya o koyak lan isangan mao kors. Praise the Lord. Amen. 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 Kaya kung kakyang watak, kung kakyang flip sa pulmamu po yan, kung masa niya siya, kung kakyang babakata, iran bungkat ang kasaliyang child tuan kasandiya, utang child pananana kayo, child pananana sa mabuksaraw, men ko punga child mo. Amen? Child pananana ka skuligin ka child and Peik. Kay puweki tao dito sang baba atam ko dito generation tapa ko talal ka child libuti siya, child nipan, child ana panaramas makaw na child mo. Imakara tapak chochok child, Peik yang kauno uyat at Tokyo mag-child na prong patugati, te sarapatan na nag-child mo. Amen. Sa Peik, kasi na uya mekot. Automatically sa Peik, kakao tato uyawi. Praise the Lord, where we are kisa na palwaret. Imakara ta palwaret, yan na imapol ko sa iyagi, kaya na ale palwaret ka puligiti ba? Put it under. Yeah? Kiti ba? Self-discipline. Discipline your life. Okay, po kauno, child ang kakpek yang kauno. All right. Karyang ka, kaya ipasan tapon, manaman and quote. Glory to God. Amen. Pila child Peik, pilkosang based on manaman and quote. Amen? Kaiten, power of will in aramas na kapilata. Kaganyang erong. Sa may wata kwasay, chaman kita penay mo. Okay?
Karapa, ay so may songan kasi alam may kasalial ta kasi ay paran kan ta songa ta songkan. Kay pwede kilang yat may mo na masabay so may planeta tame uya. Yud uya way kisali. Te songan aputan melel isuro ka ko. Okay? Amenda mo pwede ibanta cha sangan outside. Okay, mas lig mo ka. Kang may kasalial sumok songkan mas lale. Okay? Nenak inang suwat marokrok ni melale. Imiyanane ki power and coach when deliver sang deliver mas lalayet when koi sang kay pwede rokrok iter momon kam pa putan strucken imagchalanane ki manaman coach pwede ipaikan mo kau no masani sota nanak sota kamal sota lipanet sota sang kanari manaman coach panam power kay manaman ngayon saraw panam power ya pwede kakpaik yung coach wasa sota libiliniya. Amen? Amen. Nanawasan to talk, ay po sa surupan tayo, uya mga konsepti, yama, ang pastor pa na, uya yung mga kabat, praise the Lord, ha? Yang kauno ka skuli ka child, wasak koros mag-child kat-kat ha? Amen? Yay, bata-bata ka utan, amen, ako pro, hindi mo, ang po ito ba nin tayo, may kotsaka masan, say what up, that's not, di mag-child na manamanan kauno, ha? Where wasak koros may nimia is the same thing. Same consistency. Memele lang kauno. Praise the Lord. Kasulu, kakasulu. Okay? And inangi. Wait, and aniki mata-mataw mo kupurmak. Bisa salamat to ba? Nangi mata-mataw. Oh yeah. And aniki mata-mataw mo. Okay? Inangin wiya kupura. Kupurang kauno. Praise the Lord. Narik child iban ko siya mak child nakprong watakiran pung kama kamen rong iran pung ka. Okay, inangan uya ko puron kaun, no? Mata-mataw. It's a big thing. Achail mata-mataw. So ang koros chap sang ni achail mata-mataw. Amen. Takap pilata ang kakauwi ang kula tatawag sa koros kan chap tasang na achail mata-mataw. Makareta and inangi mata-mataw me mo. Kung sa Robert katete yung child ang kita mata-mataw tama ko puron kaun, no? Tama makalagal, tama holy, tama pleasing God. Eh? Nan wiya bayo rajik walu kakakola ami wiya. Nambilibay kupurma. Nambilibay bayo rajik walu kakakola ko watak outside na child texet na child wata-wata chapi men tayo. Hi ko sampal pang child mata-mataw. An ki mata-mataw mo. Eh? Kabayo yay school ki baweti kosong-osong. Woo, praise God. Hallelujah. School ki kaweti kosong-osong. Okay? Kakakosaya tama school kiki. Ima kichay kila mo man bil taken ima take kanta ka. Pweki nan mauret utan quote sa kakak salalobot na sabol mamasan. Okay, tama koyang iya pug sa romasan isong nakilalang kita. Ima coach mo itata. At saka kiyang kita may coach me bonang. Ari songkoros magchay i-learn sa ngaman mo ay leader bil ko sa yata na. Bakchochok checking kalap ko sa yata na. At tamang nga iki. Okay, tamang nga iki. Okay, abot wag kita laan tayo. Actually, so ko sa iya. Tami ka kuledisang lale. Tami ka kuledisang lale. Kung baka pa'y, maka inta ta laban patpatak no kasi to we ay background iko through a lot of things makocha na shape na bukasang sang chocho we ki may tao mi ay plan so may ko to babaka uno bil mi ay plan toro. Okay, we learn and so kapacho kamatak okay we ki memelelo basta yung rakita memelelo kansa na mo so memelelo su kansa na mo we utana bang kopung ay mo. The truth is not estukan sa mo. Kamatak. Weta utanay mo ra na nakabungpong. Amen. Ar magagota na na mo riso lang sa koros wow ano na mo chingwaros. Ar chak po may na suta mela. Christ suta pasaneta. Pautan koros nan timoti kasi ya koros me memoriang Christ utan pan memoki song ma Christ lelen. Amen. Praise the Lord. Amen. Karatang ngangki school ki kosong-kosong, koleti ta ka lelelkan. Learn from it. Amen? Katecha wista, katecha complain kiya. Tama nga iki. Next one. Let's go to the next one. Praise the Lord. Okay. Metya mo iran pung kayo line pagkanintingitiam
main kakakinching iti tama ko kulitisang nang wata-wata ka, chapi ba nag-istisayr, tama ka sombalgi, kitailan ka lang. Okay, buwan ni Ragat Koros, akas kasaya, wasanan Matthew Isu, resak payo, akas kasaya Jesus. Jesus mamasa ni Oriaman mi. Okay, masa nung coach, it's full of richness. So ang jotok chay kakulitisang, kahit ang makapatang kiya, kasular kakalete revelation. Kameleleya, pa rain song jotok, wiyan nak na masa nung coach metir chay kak, okay? Ari, yay Peik, imang kasaya cha Oriaman, okay? Ira koros kawatan numara, aman kawatan mo Peik, aman kawatan mo Peik. Ira koros sangan kapal cha ayaw lalangra. Siniyang kachaw morati lapaketa malmal, aman morati numawa aman so. Okay? Arichay kalap ko saya, Paipo, yay Christ. Yes, Christ teman-teman, Christ yay ipil masano. Masano, releaser tame kupra anguk. Amen? Ari tame Peik kasampal ko po makapan, rongo-rongo cha masanang ko, chap kasotop put in action. The kiyang numakit, kiyang nuwiwiya, main kok chabil bantua chak kakam kabela la mer mo kasing ng tabong Bible. Ab masoto yang kabil bambela. Amen. Pa yay Bible yay Peik. Bible yay Israel kan makin wrong chaka payata. Praise the Lord. Buyang me ko stammer wrong. Ikalap ko siya mesarawi. Ay so magchay ko ba fellowship song chorus glorious, sambil mga glorious. Dahil na ng kap-kap nga coach perparan ki songkan. Marinsma imakayo glorious pweki. Chol lang ka no patar para support the wiya tama ka plata. Tay plata. Tami koletisang nan sa pulmang got masang. Amen. Kariyaw Matthew Isak Riyaw lima Isak wasat kas kasaya. Jesus me pain masa ni wasat. Ang so me wiya batbataka rakasaya yang riyam ko ta amnono rabrabakano. Amen. Rabrabakano ay memasa ni yang right. Jesus memasa no red letter kilang Jesus memasa ni tana. Iriyaikan, inaikan, ikam pakapaikan, irailkan makun wrong. Oda? O kabayata? Ya, iraikan mawiwiyak kupuran kauno iwawen kapayata mo. Kawiwiyak kupuran court. Praise God. Amen. Amen. Iriyan Jesus kan. Ikam pakapan Jesus kan mo. Kahit na nakangalar, no kiyapag. Malang pulo, tama kayo ko sumpalong chain. Kachailan kak cham. Chailan kak kelay. Chailan kak mamauran paweti. Pamaura chutan melen. Praise God. Isa sa may ba mamaur. Masot maurat. Praise God. Chapel songan kabiyala pakchocho na naimo. Gay pop sang pizzeria isak poputinan pungan chakay kay. Ibil still we mamaur. Praise the Lord. Buyi may asag mamiyay karaba. Ko chuta pakang ya. Regardless of time go through in life. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Kasilu. Na iso ni su isak isu. Tana meman makin kapayata. Masanan court. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ma. Agas kasaya. Dana. Irailkan makin kapayata masanan court. Gitailkan makin wrong o kapayata masanan court. Praise God. Kahit isang nanira pilkabayo o kasaya wasat. Na ison payo risak silu wasame agas kasayang. Liyan sa Meriaw. Ang sa unitipila. Dahil main call ki kolo. Wala ni parro itipil. Praise the Lord. Tama Jesus masani eleler. Kasaya eleler. Woo! Eleler yan sa umet. Meton kautang kan pang kautang kingen o melen. Malmangi. Kautak achay kautak kong kaunong tananano pasantasan pong ngen o melen. Amen. Waitong nganan court. Okay, chay tetatong kya chay kel, chay tetatong kya chay programa chay kasantikan. Which mean amaw. May kasi yaki pa kay panilaw tina chay kautak chay pangkatyesang. Okay? So chay lel taka makot kupur kik chay lel. Bayan sa umet chay terin talaga. Okay, glan liyo so cha. Kay tena rongat cha. Ay so merong kola ng Samaria pataki ang ride puksaro masani mero kamela na tamen tao. Kola rongan Jesus sa patak pain monti rongorong puksaro masani mero so belan liyo rail tan liyo. Isolar iso kamela la puek yang mentao cha. A pain kich kelang er. Woo!
sa kamela lang pa kich klanger. Hallelujah. Arya so bang paste nga cha isma why ko tanan parat a pain ko pan wiyayer katete melen pa pain ko klang pain ko wrong. Kamela la miyayer amo wong kauno. Amen. Di makabang kekelay kirain. Papanta makabanak. Tapil kauno kalangan kachki ang child sampar riyaw telmaw isa ka ba murinmek kastil kekelay. Amen. Hallelujah. Kahit ang jamoin panta makakachangatong kauno. Never. Hallelujah. That's the lie of the devil. Utang ka ba? Memoriang kauno aren ko kolacha. Amen. Pakong kauno. Pakong kauno utang. Genuine relationship with the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nan Joshua walu. Puksaro ka tete yang kecil wasau tana. Irai kan maban injingiti. Utang pilpisatik hinta. Maban kolokol. Maban mata-matawa. Mabang kanayang pen kapayata, irain makochinoki yang tanarabang paita, or abang kapopola. Woo! Praise the Lord. I like that. Amen. Receive it. Glory to God. Oh yeah, I've been like that, huh? My guest to the talk. Based on what God said, I'm relationship, I'm genuine, I'm ewang kauno, I'm melon, iban tayong songkoros makoch masani. Let it be in your life. Praise the Lord. Hallelujah. Not based on takchail, kakwiyata, kacheta. Of course, utan lalabot na sa pulmamasan. So, ang korospansora lang masan ng kotso na pansora na. Amen. Makakamela na say amen. Hallelujah. Kauno mga iwasa makamimi. Amen. Kahit telo kaya na free yung kupurmak. Iparangin tayo, amen. Amen. Wawaki yan. Paitan. Paitan po na imo. Makamsudali. Bambinale. Glory to God. Hallelujah. I'm excited. Praise the Lord. Okay, kawano. Yay kitailan. Wasat. Nakas kasi atuan Saul. Kasi na marki Saul. Kayo na marki men Israel. Kariyaw yay na marki David. Af kayo. Okay, wasat makas kasi kaw na masani yang Samuel ang batagi yang Saul. Kola kamela. Iray men amalakait kan kamela songros. Songros utang ka pang waibaw. Okay, anyway, Saul went. Nasambay ko went. Songros sira. Kamo mala songros. Abuita, ekisja meluluwa, ya, na markiyo memorcha, yang aki, sip, ko, manakan menta men, mayroong ang kauno, you know, akay pa kachay, papakot, may purong kaprelenta, papakot ni penisane, mekot me sounds good, muan mawang ya, ikaklam na mamepong, ap kauno utang kupuruk chailan Peik to the point of die, hallelujah, death, yeah? Lang, suka beran, Peik suka beran. Hari makcay mang ka school ki Peik. Jangan ano mo itong ko chano penta sa lang child. Mo yung child, pagchay lang ka kopungupung, pakaunon kopung child mo. Amen pagchay suka man kola leren kauno ak child. Ya socha ale ki kaching pan ki child kin kapayata ekischa. Child man kapayata to the full. Amen to the fullness. Amen. Hallelujah. Now markiyo tana so Samuel kasi yang olo na Saul na marki Saul puji takre mano ko warta mano ko ba sapeng Samuel, praise the Lord. So kanagila sa tukak so ngoros me ba nagyagla kauno ba kasaleta, amen, praise God. Anyway, tamay ko sompal ki pweki kailan na Peik yang kauno, amen, iyay kabakap chailan Peik yang kauno. Tama coach malpe yang uglala kana na Peik yang coach. Amen. Pues sa Peik pangkareta child katyasang sa Peik bil pangkareta child mamorso to pangwaray. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Last one. Okay, last one na Matthew Surya Sakeo, Reza Kriya magchay koros kuwat ligi, ya. Chay koros kalap use. Chay kin kalapil. Okay, bakchay we can sharpen one another. Pagay diyang korosmen, may ngay kaun mabayang sosoguwain ko. Awi right kan makin kapaya tao kupran sa may. Praise the Lord. Yeah? Amen. Wrong mo, dami ang tao. Kahit ni right kan mapanin tam, may ngay kaun. Wewe kita may patpataki ang child wasaw. Patpataki ang child kahit ten chochon kasi. Komo yung ngay hanan kapaya tatama coach masalina ni Wilran. Wow, tang kasompan ng Kalaban Christ. Respect one another. Okay, pwede karapaw. Kasi tama karata kalapan Christ enta. Karapaw kalapan Christ and winsakla. And grow in unity. Amen. Tatok pa na. Karapaw po mangayaw, chapuyo, and kak function well. Praise the Lord. Is ma chapuy. Christ.
Amen. Ikan kalaprong kay kintao ngay sa triyang mo. Of Christ me utani yang inta kachamelen. Pabuksa masa ni we are the body, Christ me chapugaler. Kachuka kan yang pachang we kalapan palwaro we are Christ. Never. Watak mau Bible book tayo nagkaklearn. Uta we are part of the members of the body of Christ. Amen? Hallelujah. Glory to God. Okay. Kareta, Peik yang kauno. Kapayata masa ng ko, di kitail, te irail. Amen? Nalukayang wayo kasi tana, if we obey, optional, makabampay, utan, karanti ka bandal rin kauno. O ibang kapriyang, kapagap may mga siya, ibang kapagap, pwede kakanpay ka sa tumangin. Laibang tayo, kauno, malang deal with you and me. Amen? So, ang tutok chan, ano pilatak chan, Peik yang. Okay, magkupuran kauno. Kakakasaya, uta di Peik yang kauno. May banta krachan, miya makin prap. Mana kay kichay banta, so, isro kan prap. Puksaro masa ni meman, mag-isro ya isa kisewa prap. Glory to God. Amen? May kakakita, dapat kita sharp. Masa ng coach lang. Ibang tayo, just trying to water down the word of God. Katepa na memorong kauno, katepa watered down po ang saisong ang faithen. Elevate ang faithen. Rong more po ang faithen ang kak-rise to the word of God. Kung iraikan mo kami lalamasan ng coach, utang coach, lalabot o coach pa iyang rai mo po natin. Amen? Nagarasa ba? Miya-miyaman masutuman sumaw, may kitay koros pang kawata pa child ka. Kung sumaw, kisota kloring sumaw. Amen? So, talingan niyo ng sumaw. Imewiyak kamatak, kawela palwara mong kalwache yuk, kapante yuk kalakarangan pa din ay punot. Kaya duwa siya, ngay ipepeyang, ay babaw sumaw, pneumonia paksilu, still praying, believing, sending scriptures. Pray, pwede ka kalirail to pweki, wifi yung cut. Anyway, I pray over them and believe. Amen? Are we making tayang? Maka may tatarkan kokola pa kiyo mimira, maka may tatarkan kokola ka bang kokola, maka still man paid pag niyang karapa, coach panwong kiyang karapaw. Praise the Lord. Release it. Oy, pero still wiya kam kamelele. Kahit wiya kapag ki, ime wiya kapag nga coach. Kapag nga coach, matuwa chamet. Kaya ba maipunat ki ang kaskasi yang chor. Awi man kapag nga kauno. Pamabin mela sa mala, praise the Lord. Utana ban tuwang county. Amen. Wasama kabimiya. Kakin pekan wiya and wiya pasan ng chamong yung. Hallelujah. Umurin met song koros magtabang wiya chabang rong ka na yang. Imenta pay kosang niya chay rong dama coach masan. Kapagabay, wrong mau. Bible ko sa iya, mamiya sa lang child na wrong o wrong mau. Kapagkupreya. Okay, makot mamasa nung song yung makana na Peik. Peik ang ampo. Peik ang kaunin tato. Peik ang church, ang pastor. Peik. Pwede isang watch ka lang. Iba tayo, Abraham, masot sa Peik yung kauno. Kamu yung ay pangkatiyasang. Kalanganin coach pwede right generation na right way. Lalo to Jesus. Jesus katin lang ata nan motwalitan. Puksaro ka dito yung child may lolo pagkain sa mo katkiway sang iya talan logologwat. Makak. Abso ko promuichan po ita. Isro mangay. Akay pa ka child Peik yang kauna ang pilata. May naraban tao. Ta kamumon wak sangera child panene child culture. Child kuya me cha kamumon pilata rosang toror. Kapilata Christ. Pwede ka men coach and kapayata. Kawela kariyakan, kapayata, child panay ko kulata. Amen? Hallelujah. Sa may court na balap kalangan kiyang kumusta pa bumasan. Wasakan o maing court kalangan me. Lord, kamangi. Ren, naman kit korusian marong layet. Father God, nan clock watch. Lord, kisang yakiyang kawi me. Kumamasan yang naman ukat. Step of faith. Maing coach, Peik yang kawi kakwat ukat. Kamukoch man malalapotan sa pulmamasan, oh Father God. Maing kaun Jesus kalanganin kawi. Pagam kajin masa di song koros sa Peik yang imawiyat kaun imawiyat master. Deep mawiyat master. Magkomi mawiyat kaun o mainsam. Kalanganin kamu pongpongwat. Ikaw mga kila korusya marong layat. Run what to Father God. Kakan Peik panuputi. Nanay mogyong, nanay matamataw. Main kot kalangan. Pwede kamu makachin masa no Father God. Kapayata korusyan kahit sang niyat kel. Lord kahit sang niyat kel en Pilipin. Apsang ni manamanin ngayon sarawi, Lord. Nagam kachin masa di makatkat rech, karensangat,
the beat of our hearts, oh Father God. Kalanganin kami. Release sa mga blessing po naman naman kita. Numaran Jesus Christ. Hallelujah. We believe it, we receive it. In Jesus' wonderful name we pray. Yes. Tayo ko rin sa panoko sa iya. Amen. Amen.